Mamwe matongoria kumatigania nimeumirĩtie kumeneria mĩario ĩrĩa ĩthiritwe ĩkĩrutwo nĩ atongoria mamwe maria maithiritwe makiriunga ntura cia gwa ciumia ciĩrĩ iria ithirĩte makiuga mĩario yonthe ĩrĩa ĩrutĩtwe gũtikio yomba gũtethereria mũtigania. Mariuga mĩcemanio ĩno yonthe ĩthiritwe ĩrĩa kumenereria na kuoronta atongoria mamangi makiathagira ĩno tio njĩra ya kwithirwa mĩrũ ĩgĩkũrua mũkirimithika naranĩrĩtie na muona tutumira riboti ĩno. Atongeria bantere mwanya ciatiani ibonanite kuria kwanirwa kwao ni atongeria banteri kuria kwariria mathina arakwinyelia atiani micamanio nere ithirite na atongeria banene baombote thia miru kimicamanio ira ithirite kibuthika mwicho kiumia kithiru. And as people of Meru, tujadiliane maendeleo, tusijadiliane mambo ya wachache ama mtu ama watu. Tujifundishe vile wengine wanaomba maendeleo. Nderegerete ntukweu kukawetwa ndene tiania muno tigania west ndene miaka 12 kuteyekirwa lami ndene ya tigania west na inyake thewa ndi nambumite ndene ya erieu inkandania ikyo eri mare antu bau utewe omenyere kanari kana iyo mathina yaringite thiantu ende ibare na sehemu nene muno ekurumanga kawira rimo chambia kinya kaethia waita Nairobi katukuthekelwa sana nontu tutwire ndwene utima endeleo tuitakia na kinyoe mumeru no ikuo ina nthoni ancho utima endeleo burirwa kuraikwo ko nu bobo kario kaburu yeita reonde meru tutona tuina tutina unity meake ujo onde tutwire kuma independent ukiakwilela kinya thirikari ikulukite cionthe baua Meru niwire na Meru kaua tutauka twethaira twina musimamo umwe. Urarari MCA wa Kithiti Gania West Ndaitare David Kaethia na ameneretie miario munini o gavana county Meru Mutuma Ntwinthinke ntukwe Jumamosi ntere cia Lembene. Iwondi na embe mbona ando bakimurika na tochi muthenya ibo lo itureke nteto itebui twathomethia na bwana CS Linturi twathomethia mwana wata kithomo kia PhD na batire kwithira ria role model in the community na bitera tukwonwa ndene ya ntura ya muntu muthomu kuthiulunga na tochi yake murika muthenya seriously i role model reko tukwikira na beto baraba kuthoma nenje kana nembe tabia mbaya ere imukoro tabia mbaya na kethera ibwanto bakathoma kithomo yake utukuria na beto bathoma kithomo yake riku na kuringana na Kaethia achia mutuma wa imbichi kithomo yaku ni diploma ya theology wineo ingwetikia kwa vyovyote vile utebo mutuma umba kumenya mwanya yo theology na PhD naomba kueleza ngwe ya PhD imbi kwa ubitie na yo tuko na muthenya na bibi utuma kinya kumurikwa nontu bandu imundu ne ori riu Kaethia uite kwinetumikia mutumo chokera ki gavana na kuromboro keri kenda bomba kuritaniria ngwe amwe utebuo umba kurwama ikarone abira utoko ni binzi tore Ameru uwe ya mutuma ni musama ukuromba munene oku kethira niko uchoka kikawira mwangaza ukarwama kienine kirari micemanio ne yawe ukaewa microphone ukaua kwino thukitie na thukia ringi rurongelera ni uturanara kienine ndi wanjiria kwareche nyumba eku waturoka uwa kwi yatia watitie alafu kawira kareo kurekera kana karea kuria nafasi ya burekanira baado turi Ameru toyukia kawira aina makosa mithika Linturi we muchore wetu we mutongeria wetu lakini ango kuromba nete yoki nene na we muchore okoro munene ukareka antu ba siasa bautumira bubuwe bakinyangarie tore aku ugeaku ya kiathono kamatete muntu kinyoriku ugeoka matete MCA ugeoka matete muntu wetwa MP muntu weta kiathone eyo kiathone kiawe bia ukari nabyo mutethie ichietire lakini ukio kurwo wikirwa siasa nei
nontu siasa ichi na ruko nwe munini omukaririe o kiama ka DP ya Kenya Peter Ndubai na rombete akuruba Njuri Ncheke unkumira kenda kwithira kwina thiri county Meru. Kithia ni MP kenda ya veta bakaria, kithia ni MCA baita babariria kenda tumba kwiringanira. Kiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.